مولد الهادي وعمت بشائره البواضي والقصابا، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتصابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك لك كتابا. ملكت المادحين مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت الصحابة. الحمد لله أكرمنا بخير كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه وأمته الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، فصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من خالص أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ባላስፈቅድም ላስቆማችሁ ነኝ። ብስምላህ እስኪ ሙቋችኋል ነፈስ እስኪ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مرحبا بكم. እንደምታውቁት ከክፍለ ዘመነ ዓመታት በፊት ረቢዑል አወል ላይ በአንድ ቀን ውስጥ ሁለት ፀሐዮች ወደ ምድር ፈንጥቀዋል። የመጀመሪያዋ የምድሪቱ ፀሐይ ጠዋት ወጣ ማታ የምትገባው፣ ሁለተኛው የሁለቱም ዓለም ፀሐይ የከውኑ ነጋሴ፣ የሰው ልጆች ግርማ፣ የፍጥረቱ ሞገስ፣ የነቢያት ፈርጥ፣ የሩሱሎች ካስማ ነቢዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ወር ውስጥ የተወለዱበት ወር ነው። ሰሉ ዐላ ረሱሊላህ። ውልደታቸው ሲታወስ ሁለት ዋልታ ረገጥ አመለካከቶች እናያለን። የመጀመሪያው ክስተቱ ላይ ምንም እንዳልተከሰተ፣ ምንም አይነት የአላህ ቀን እንዳልተከሰተ አያሙላህ የሚታለፍበት፣ ሌላኛው ደግሞ ልክ እንደ ዒድ የተያዘበት ሶላት ብቻ የቀረው ዒድ የመሰለበት ሁለት መሳሳቦችን ሁሌ እናያለን። ሁሌም እንደምንለው መካከለኛው መንገድ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የምናወሳበት፣ ሀታ ሰለፎቹ ረቢዑ ነበዊይ ነው የሚሉት፣ የነቢዩ ወር ይሉታል። ለምን? አንደኛ የተወለዱበት ነው፣ ሁለተኛ ምድራዊ ቆይታቸው የተቋጨበት ነው። ያ የተከበረ የዕድሜ ክፍል የተጀመረበትና የተዘጋበት ነው።